Omukusara aha muzigiti gwa Masigidi Nura Kakoba kwayebemberwa mukuru w'omuzigiti ogu oguri kwebembera emizigiti endiji 14 omu division ya Kakoba kandi ogu yajumirira emihendano y'omumaka ekanyira obwire obu. Tulina challenge nene nnyo ku nsonga z'obufumbo. Wallahi buli mwezi nfuna abantu payers oba tuziyita marriage couples nga 3-5 nga bonna balese ensonga naye nga baagala kwawukana. Naye tubadde tukubira abakyala omulanga abali eyo abawulira nga batya okugenda eri abantu be batategeera mujje erife abakulembeze mutwebuuzeeko tusobole okuttaanya ensonga eno tulabe bwe tusobola okuyita mu mbeera eyo. Okusaara oku kwahikwaho abasiraamu bingi kandi abwo obwingi bwabo abamwe basaarira heeru. Alhamdulillahi rabbil alamina. Ekisiibo ekisiibo ekibire kirungi munonga kibire mu baraka abantu basadakire abantu bariisa abantu emmere ngambwenu tukigenzireke buli omwe aho biro ori kusiiba katushabera hanga kwemwe kikusinga obulungi. Nyongera eddoboozi nti twongere okwagala amasomero gaffe naddala ag'obusiraamu lwakubanga omwana bw'akula ng'ayina eddiini yeggwanga eryeyagaza mu maaso omwana afuna ku nsonyi. Imaamu w'omuzigiti ogu yayihanangiriza abashuubuzi abateganisiibwe ekiragiro ekibafurire ari kugira ngu ahi baraze hoona nibakusitungirayo omugisha. Obwesigwa ffenna tubusa mu Katonda nti mazima ddala yagaba riziki ffenna yatulabira is the sustainer yagenda okubeera ng'atulabirira mpaka ng'atujje mu nsi muno tukakase nti mazima ddala ekyo kyatulondedde kyekisingayo obulungi. Omugandi omukusara Eid al-Fitr aha muzigiti gwa Masjid Salm rw'obuyenje omuri Mbarara City North Division abasiraamu bashabwa okwetwaza kurungi nk'oku baabire bari omu bwire bw'ekisiibo. Allahu Akbar. Okushaba oku kwahebwayo omugambirizi wa Imam aha bwa Mbarara City Imam Adam Abbas owakurira okusaara oku. Gana bangala ebitiibwa mbakuutira nga nange seereseeyo munyweze ekigambo esswala. Abamuli wano nkimanyi musaarako ku Idi era imaamu okuddamu okubalaba Idi ejja. Abamu mbadde musaarako mu kisiibo kati kekiwedde mugenze kubivaako baneemuswaza. Abbas yajumirira ekikorwa kya gavumenti okwiha abashuubuzi omu tawuni batiine ahi babatebeekanisiize okukora. Etawuni ndungi entunguka ndungi netungukira omu nshaho yawe omuntu atiine mukantu ogwo ryere tokahazira ngu yaja kutunguka so ntubahumuriza shasha hamwe nimwe egizaka eyitwarundana abantu aba tukumanya omu byaro ebimwe tuterera imamu omuranga mubaronde mubahereza zaka eze sente zitwarundana eza zaka. Omukusara ogu habaho n'okushoroza $6,000,000 okuboneza omuzigiti gw'ekyanga eki. Omukuru aha ayizobeeri gwagulyo gwabombeka nasiima munonga abasiraamu baha abokunda enju ya Ruhanga. Muzigiti gwitu gwa Rubiyenze Masjid Salam so abantu bagiza kuteeza sente nkujja kukuwa insha Allah. Nde Michael Tumwachire na Ram Edwin abakushakira amakuru aga.